Anyang aki din! Antay! Saan mo aliplipatan dyan reunion tayo inton umaya Sabado nga? Ay, matulay. Win antay, nakasagana aminan. Iso ang matuloy at talaga. Mapan ka di amin akakabagyan tayaw. Ay win antay, iso anas kang nga umay ka. Dumagas ka pa'y nga ron dito'y balay at anda ka inistoryak. Ay na, agap apuraak, antay. Agluto ak pa balay. Inton maminsanak to na dumagas. Nasaya at man din magas ka dito'y bangkag ko, Joey. Wananggal, may ko'y palagip king kajer, yun tayo. Ay, wan. Jak na lipatan. Talaga nga umayak. Ay, naskin nga umay ka, tas iti chip coke, iti pamilya tayo. Ah. Ay, talaga akayat ko ate agluto-lutaw. Amaw, no adda agkaskasar dito'y lugar tayo. Ay, abandak ama panaglutaw. Amok anggal, iso naskin nga umay ka. Ay, kaano day jayain? Inton Sabado nanggal. Ah, ay, iwan. Jak liplipatan day taapit sa, Joey. Napan kamot lang nagimbitar kadagiti kakabagyan tayo? Uway, iso tinakaibusan ti gasolina day ta tricycle ko. Ay kat dumawat ka akan ni nanang iti sukat na. Kasanwa dumawat di na kano amo tinang ikabilan na di pitaka na. Ay, kabaw at talagan ni nanang. Kat no impadulin na kanyak japitaka na. Ay kita man lang ni narang, agkabaway. Win nga rod, ay hindi nanang at talaga. Numaminsan, umasidag kanyak akasla day bagana. Ang kilata dinan malagip ti bagana. Kastangarudan ni nanang. Sana balya, tagkikita tayo, kadagiti kakabagyan tayo, into no reunion tayo. Tapno makapagkikinumusta tayo, may tititunggal may isa. Nanang, inkasabdanan dagiti bisita tayo ngagsangpad. Ay, pero nga rod. No sa dino tinang idiswak iti postisok. Ay, unay kan ayan nanang. Pati pustisom, malipatam matan ti pangidiswam. Gagangay iti bakot, Kasano asumango ka kadagiti kakabagyan tayo ang makireunion. No awan mo't ngipon nyo. Ay, lagipan nyo no sa dino tinang idiswan nyo. Ay, nanang, ikandak man iti paggatang ko iti Ricardo. Awan maggayam Ricardo para iti lutuan da nga igadaw. Maguray ka. Adda barya dito bulsa ti duster ko. Ay, nanang, agsukat kayo inton madamdama Ay, nakababain mat anakadaster kayo ang makireunion. Ay, nay, adda magayam dito yung bulsak, to yung postisya, okay? Imbulsayo? Wan, ibulbulsak nga rod. Taka na yun na malipatak iti, pangidiswak. Ay, kunak nun na po, kaukon. Kumusta kan nga, manang ideng? Ay, nasaya atak mulata. Ako si kamungay, ading ko. Agtaltalon lata ti tao. Ay, Ay, wang kayam, sumarunod na bakit kandagiti anak may, kanapo ko may. Sigurado ama punon tumadamdama ito'y paraangan yaw iti bisita. it's okay. Ay ko, nalawa mo na ito'y paraangan may. Asumang bayan dagiti kakabagyan nga umay makiriyon yon. Kawan ay uwan kayam. Ni Manang Lourdes, umaimat nga ta. Kano sinubla-subyan ni Loida ijay balayda. Inaldaw nga impalpalagip na da ito'y ariyon yon. Ay, nanay, parpartindan jay baboy manang. An? Ay, inak tumulong agpartay. Sige, taurayok mo dito'y ni Ading Lourdes.
Oh, anyang ay? Napartin jay baboy manong? Wain, pinagtitinulungan min ang pinartay. Isagsaganak mo't dagito'y panganan tayo apinggan. Ay, sige, tayo. Nay, agsang patin dagiti kakabagyan tayo. Ay, nasayaat mo't manong. Banang dagiti saan ang nakaumay hindi napalabas atawan, kat makaumay da itan a reunion tayo. Ni Auntie Lourdes kat saan ang nakaumay ide. Win nga raw. Sapay ko taumay. Tanamin anumatan nga inawis ko. Ay na! Ay maragsa ka, nakta nakaumay ka, ading Lourdes. Una manang, nga main sinublia-sublian nak nga inawawis ni Luida. Wala. Tasaan kamot nga imay, kadagiti napalabas sa reunion tayo. Ay, una yan, ang nagpresko dito'y arubayan niya. Ado nga mintimula day dilakay. Ado dagiti kay kayo. Kan, ninayunan moten ni Joey nga anak ko. Agtaltalon pa'y laeng ayan ni Joey. Wala, ading ko. Isumot ti pang bibiyag na iti pamilya na. Kag niloydang ay manang. Mangisurusuro lata, ije eskwilaan dito lugar tayo. Iso nga ron nga inaldaw ka no alumabas, ije mansion mo. Kano ay ayap ka dumagastag ka pa'y. Ngam agap apura ka no Iso nga minti agasikaso dito balay, no kasta malam. Iso amin ti agluto. Iso akanayon nga agap apura. Kahit, anya nga'y. Asino nga'y dagiti anak mo nga imay amakiriyon yon. Asino nga'y kumamanang kat jeburido ko, napanmanan ija Amerika. Naggigidanda ka dagiti duwang apukaw. Ay kaya't mo asawan. At dadaamin na ni Jay Amerika. Pinanawan da ka. Mayat mo't dia. Tapno amin da. Kat mangipaw da iti dolyar. Ay na! Agbalinan akas la palasyo Jay mansion mo. Ading Lourdes. Angkan, napan matgayam aminin ijay Amerika dagiti anak kan apo ko ni Auntie Lourdes. Ay, nay, asino kay tikaduan ni Manang Lourdes tita balay na? Sapay nagdakal. Agmay-may saa. Ay, saus. Diyak man la kaya ti agna di tinagdakil abalay, amay maysak. Ay kat, mangbayadan iti katulong amang kadwa kumakenkwana. Sa bagay, no adu-adulyar, uray man wa katulong, mabalinda abayadan. Ibagamaon, sabali ti para lutaw, para laba, sabalin to pa'y jay mangrieng kini Manang Lourdes. Ay na, nagadumot na nakatulong daytan, Angkal. Ay kituwan na, no anak kan apo ko ni Manang Lourdes ti adda iti Amerika, kabailan da abayadan dagiti uray man no man wa katulong. Sa bagay mo't niya, Angkal. Ay na, sayang, tasaan da amaramanan da ito'y nagado asagana tayaw. Sapay no siyak ti aglutaw, ay talaga sana mabalin nga agawid di asino man nga awan iyawid na. Joey Barok! Apay nanang, isagsagana mi ito'y panganan. Naday bagbagan ni Auntie Lourdes. Nay, anya day taantay? Itulod nakman di tayan ti si Ariaw Baraw. Ha? Tulungan na ka tumakdar. Nay, apay saan kayo na makatakdar? Ay, nakaapoy ang dagiti tumang ko, Barok. Sino nga tinangitulod ka na kayo dito eh? Jay karo ba may? Tangtang danak no kasta nga itulod nak. Nag-awi dun, tanda ka no papanan na. Inayad nga ro tantay. Tulungan kayo at tumadar. Nuwan man Baraw. Nay, at dapat
Apay matgayam di kat a paborito ni nanang. Uway, in-order na tayo tayo, kumari na, akaruba tayo. Ay na, nagaduti sa gana tayo, manong. Ado mo titawa mangan. Winmot kit ni Ay, ni Auntie Lourdes, kumusta? Bakitay, marigatan na tumakdal. Agin inayad ang magnan. Manumang gaminan titawin na. Una nga raw, dasaan ko man anapan ni di Amerika, nagiti anak pinapo ko na. Tapno, damangaywan kinkwa na. Kita amita, agmay-maysan. Dagi jay man mo't anak kan apo ko na. Kaya't da siguro ako dolyar. Kasapulan na tulungan matumakdal. Masapol akibinam na magna. Kat uray mo ni nanang. Adumot tan ti maliplipatan na. Kasi tay, berbero kan na dya pustiso na. Ang adang magayam itibul sa ti daster na. Ay, unay ka ni nanang inaya. Ang adata magkit di ang mga sikaso kan ni nanang Ni Auntie Lourdes ngay, agmay-may sa piman ije balay na. No kaano pa'y abim makit. Itala ang manaon nga agsidak iti karnay. Imbawal ngamin ti doktor kung agsidak iti karnay. Ket agsida kalata. Tado mo tinaluto. Wain manang Lourdes, aguma ka. Anya ti kayat mo aya. Jay na digwan, wano jay iga daw. Bayam ta mga laak tulata. Ay, dito man paborito ka di kat ti kayat ko aramanan. Ay, naiimas dito ikat. Nay. Saan mo unay, kitnay? At da diabetes mo. Ay, tumalyaw kayo dito nga kakabsat. Tapitsuran kayo. Taisen ko inton madamdama kadagiti kakasinsin tayo ija Amerika. Ay, wun man, tapno makita da. Umisim kayo nga rudan Oh, waki. Wow. Mayaten dito nga isam ka. Ay, manang. Ay, aguray ka. Saan ka pa nga agpicture? Apayaya. Nay, kita simurot mo tanday tadikat di tapos tisaw. Ay, wag. Ay, Jack Nadlaw. Ay, nalukayan ti pustisom. Mapan konto pa irotan. Siya gay. Picturean. ay, itarimaan mo analaing day tapos tisaw manang. Ay, apayaya. Kenay bangkeng. Mangala kayo man nga ron iti sarmeng takitaag. Saan yun asarmingan, nanang? Itarimaan nyo latan. Ay, una yan. Ay, kababain pa'y kadagiti nagadua bisita. Ay, Agalwat ka, nay. Ala, abangan numatinag day tapos tisaw. Awan mo di ka aruba, may amang itulod kanyak ije balay may. ay ko, maturog ka na dito balay, ading Lourdes. Sana mabalin manang, tanas ka na bantayak jay balay. Adaw, titakawon day jay. Day takot tirigat na ano dakkel unay ti balay. Ken ado tinangina agamit anas ka na bantayan. Day, awanan jay ururay mamang sukon ken ka. Ay, Iso nga itulon na kalangan ni Joey. Mabitlang tayo baka. Joey, anak ko. Umay ka man pa'y dito. Apay nanang. Itulod mo man ni Auntie Lourdes. Kunak man no, da bakit nga may mga lakin ko na? Di mo't la sumangputan. Kat itay pa'y lang urayon na. Kasano ka baka mga may? Apay awan sa balay. Kaya mo kada yan iti aglugan iti karag-karag at tricycle kaw. ay, sa anak nagpilpilay baraw, basta makawidak. Ngamnay, sana kas iti kutsi dagiti anak yun, alamuyot itaray na Sige, itulod mo na anak ko. Masapula makaawid ka naon. Tapno makatumar iti agas na. Hindi nang tumot inala.
mo ti mangipawit iti gatang ti agas ni nanang? Abay ko maasyak. Kat sika tinabayagan kan dakkel ti sweldo na dito'y Amerika. Aggastos kayo mo't para kininanang. Ay na, ado ti babayadak a bills ko. Dahito pa'y apartment mingay. Agpada talaeng. Ado mo't ibabayada ka bills ko Ay, sika pa'y laang ti agipawit. Sus, kanayon mo't lasyakon. Kasla syak laeng ti anak. Amumat, anariga ti biyag dito'y Amerika. Ado ti babayadan. Iti panagkunam sa anak nga grigrigat. Imbaglakan ka ata, ado ti kwartam. Kitno kanayon kayo nga agtor. Dayta ti awan ti kwartana. Ay basta, awan kwartak. Sika ti mangipawit kininanang iti igatang na iti agas na. Awan tinamnama am kanyak. Manong Joey, kasano nga diti pustiso ni nanang? Saan nan samot tan a maingal-ngal? Sukatan nan Nakaro pa yan ti kabaw na. Saan abalay, tadata mo't amang kadwakin kwa na dito'y balay. Bakit meten akas ka ni Auntie Lourdes? Marigatan amag na. Bet saan tapan panawan ni nanang? Wen apay ko maapanawan tangay. Udno amayat ti biyag na. Taado ti kwarta ng aggapo ijay Amerika. Ken dakkel ti balay na. Agmay-may samay. Wen nga rod Bisitaan tun ni nanang. Uwanin Asino day katungtong mo? Ni nanang, Apay makaungot ka? kasano kuma sa anak a makaunget? Saan mo pa'y madgayam nga impawitan iti kwartana? Kunagmadkan ka, asika ti mangipawit sana ya. Atoy, katungtong mo. Kumustahan kayo laeng, anak ko? Sa anak a dumawat iti kwartayaw. Nasaya at kami mat nanang. Angam nagrigat tibiyag dito'y Amerika. Amo, Pasig at trabaho ti aramidan mi ditoy. Saan kami nga agin ina na? Angam kurang lata. Iso ak kasapulan may ti ado a sideline. Ay kunak, no naragsak ka. Kada amin ijay Amerika dagiti anak ken apo kom, ading kaw. adayo lata amas naragragsak ti biag mo manang. Takaduam dagiti anak mo amang tarabay ken ka. Kadno apalan kamet unay, gaputa adaw ti kwartam. Pawitan dakmet asag paminsan. Tanarigat ka numot ti biag da ija Amerika. Nagado ka na ti babayadan da. Ay kastaya, ading kaw. Buon man ang ayun gayam. Nagmayat a kita nga da kayo amin nakakabsat ko ijay reunion. Pati dagiti pamilyayo ket adda da. Ay kauwan nakita mo't dagiti agpokok nga agtataray. Ay na, jak kabaulanan nga awiran ida. Tanagpapartak da ato maray. Ay, siyak dagiti apukaw. Jak pay ida nakit kita. Tadadamot amin ijay Amerika. Isuan aladingit latat ibiyag ko dito'y Pilipinas nga agmaymaysa. Ay aya, imbaglakit din Tanaadan tayo iti reunion. Tanaamuan tayo ti kasasaad ti tunggal maysa. Siyak ti kalidayan ti biyag na kada tayo nga agkakabsa at manang. Tawan dito'y Pilipinas ti pamilya. Ay, angam no pay kasta, ading ko. Ay, agragsak tayo lata. Agkatawa tayo lata. Tauray no awan ti nakakatkatawa. Agkatawa tayo lata. Agam, inayagan tayo ang katawa. Matinag manan na tayo postisok. Diyak pa'y napairutan kahit ating kaw. Bueno, papagayam,
ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, nakaawag ka man, Cecil, anak. Wen tatang, tadamagag ko man no naawat yung team patulod ko a kwarta. Ay na, hindi paila na minsan, anak. No agi patulod ang kiti kwarta, kat naawat yun, ipakaamuyo kanyak tapno amok, tatang. Ay, alawad, anak. Busy at tumot nga, main. Anya ti pakakumikuman nyo, Ay, kwa, Tatang, ah, agidulin kayo lata, tapno adda maurnong nyo. Para alawan siyo matidagduma. Dakkel mat agat at ipaw-paw itko abinulan. ayun, Bastante, anak. Mapnag kamay. Ha? Kami? Asino ti kadwam, tatang? Ay, kitagiti gagayim ko, Ay, nagiti dingwan ko na kuma. Ay, gagayim ko matagiti dingwan tayo kahit. Ay, isuda ti kadwa karumrumuar. Ay, agkakanat kayo mo't, tatang. Ang wala, agan-anad kayo dita, Di yu baybay ang tibagiyo. Kan, agurnong kayo. Anak. Di ka matanagan. Tadon to ti urnong tan. Sky is the limit. Anya lakit din aya. Anya? Sige. Babayan, anak. Kami ba na nagaliwaksay ka na kiti kakadwa kiti ayuyang may. Manmanuti kastaw. Iso asambutan. Sumurot ka na naman. Iti ka di man ayuyang, angkal. Natural. Hey, adu tayaw. Inyawis ko ngamin kahit. Anda ko mamo, iyayat-ayat ko, iti may isa ka iti manala, tapno dumkit magkanya, angkal. Ay, sana parikutay ta. Saklatan ti makamaw. Ha? Sky is the limit. Anya, ngam nariga mo, ano makita ni Miss Pusaksak? Naggapo ka na kayo ti gastosak para king kuana, angkal. Di da kayaw, tidikitan na nukasta. Saan na siya? Ay, sana parikutay ta. Anya lakit din aya. Ijay to amin na tapno mamaminsan. Siyak ti makamaw iti amin na magastos. Danag mo na ya. Sky is the limit nga raud. Ngam, oray pang paki manik la ko, mama, angkal. Buluda, tapno adda, magkarga. Ay, sana mabalain. Ay, Amutain. No pinautangak ti maysa, umutang kay to aminain. Ay sos, jak to pa'y pinabuludan ni Jesper, ni Lakayan Town, ni Manang Mirna, ken amin na bumulbulod kanyat. ha? Jak pautangan, penken kayo laagan itimakan kada arak. Angkal? No ipautang ko, awanan at ipangilibre ka na kayaw. Dahil talaang matiragsak ko kahit. Ti mangilibre ka na kayaw. Iso adiyo gamdan abuludan. Diyan kaya't nga ipautang tinairanta apang barkada. Nyalaki. Angkal? Ay, ko na mo, ngayitid mo, angkal. Adaya. Ay, di ka matanagan. Tasyak ti mang bayan iti amin na kanam. Inuman, agraman, iti partner mo. Anya lakit tinaya, sky is the limit. Huwag kami narman. Painuman, kan pagpulutanan na tayo lang arudan ni uncle mo. Agkid daw ka pa ilay ti kwarta mo. Tagtagari ang tap namang tay. Kay partner ko ti kunak. Saan amang tinday ta, uray agan ano ka. Ngam no agpalibre ka, automatic day ta. Anya lakit din na yan. Uncle mo pa isaan mo akabisado. Huwag amay. Oh. Aging joy takid day, Arman. Yalaan na tapay iti partner ta. Oh, anya pa ilati sa pulan ta. You got it.
Sige, sky is the limit. Ang kumakayaw, basta dinak bulbuludan. Anya lakit tinaya. Hey! Anya. Nay, nakapasyar ka man kasinsin kureng. Wan kasinsen, agpatulong ako ma. Agpatulong nga agibagkat, bundoan niya. Agpatulong ako ma iti pinansyal. Kuwarta ko namlata ka dain. Kasta nga raw. Amumatan kasinsin. No kwarta tikid dawan ti tao kanyak, awan may pabulod ka. Ngamain, nakareserba na ita para iti barkada. Anya lakit din kasinsen. Amumatan ti trending ama ko na. Trending kasinsin. Anya nga'y kumati trending ita. Kastoy da ita. No awan ti kwartam, awan ti kabagyam. No awan ti kwartam, awan ti barkadam. Day tati trending ita. Anya lakit din akapanunutan. Ay nukasta nga raw. Dinak maipayan iti ase. Bayadak mo't lang kat. Saan kumat adawatan? Ay na, ang palibre kalaangan kanya kasinsain, ta automatic da ita. Sky is the limit. Apay, no di pa nangilibrim kanyak kat ipabulod mo laangan. Maisublibay kan ka. Kinunakmatan. Tiyak kaya't nga ipautang ti kwartak. Tapno adda pangilibre kada kiti barkada. Angkay, ado siguro, tornong mo iti bangkaw. Apay nga interesado ka mga mau. Sa mga iti dayta, angkay. Ngam amo ti amin, adakkel ti patulod ni kasinsin. Sisi. Apay ayang nga bayd. At adun tumanin, at may pabulom na. Ay, may tulong mo. Ay, may barkada po na kuma. Correct! Idiritsam ka dahin, numakain-inom ka kaanakan. Tapainuman ka itan. Sky is the limit. I-convert tala ko man di arak, iti kwarta angkay. Anya? Diyan mo may gatang ti arak. Pipian no kwarta. Tado ti pakaigatangan na. Apay nga bin agumatang ka, katilibre ka nga rudain. Arak latan na kanayaw. Saan mo't adamat na yun na apulutan. No kaya't mawakit, na yun ang tapay ite. Sabaw ni Mirasol. Ha! Anya? Nay, adda ka mo't mensyaw. Kaslan ako nas apapel sa rupam. Ay, aburido ak unay tatabinom. Adamat istat ko dita, no kayat mo ang maiyaw awan, ti pag-aburido am. Saan ko ang mayaw-awan? Tamasakit ti anak ko. Kasapulak ti pagpaagas na. Ay, kastaya. Pabuludan na kumatab. Ay, awan. Hamumatan. No ipabulod ko ti adda kwarta. Awanan ti pang barkada. Barkada nakmat, Mang Binaw. Pabuludan na kuma para iti anak ko ang masakit. Ay, awan Jakmet agig igamiti kwarta. Ibang bangkom ka di amin na kwarta mga ipapatulod ti anak mo? Anya bang ko asasawam? No imbang ka, adi awanan ti pang barkada. Anya? Iso ano saan ka makainomita? Mabalin mo ti agawad. Tapno marugya kaon ti aginom asisya. Hello anak, nag-video call ka may. Nangipatulod ka katimanan. Iso ang nag-video call ka. Saan, tatang? Kaya't kaila apalagipan nga isardeng yun ti makibarkada. Tapno manayunan ti urnong yung itibangko. Ay kasano nga amam? Ay, nagkunamot iti dayta. Saan na pudno dayta? Manungarudan ti kwartata itibangko, tatang. Ay, kwa? Ay,
Adamot Ay, kwa. Adamat, wano awan man. Ay, adamot. Mano? Ay, manudayayan ay kwa, nalipatak mo tayo. Kitaak man nga ro tibang bukta, tatang. Naspak. Ha? Anyat ko nayo, tatang? Ay, kwa, maditityan ka, itay pay, ang sakit una yan, kasuyan na ka, baliwam dun ti umawag, madi talaga tityan ka, aday ta, nai-open. Ay, Diyos kay. Awan ti maipakita kiti anak ko nga ordong ka. Sus, ni Cecil ti umawawag. Jaklatan sumbatan. Makamuditan. Agpatinggan ti kinalastog ni Uncle Yo, Abinaw. Bayan yung agpalastog antay. Taka na yung mga gilibre. Ay, masya anak, iti anak ng agrigrig at ijay abroad. Sob-sob iti trabaho. Uray lag overtime tapno adalang maurnong da. Ngam ibarbar kada mo ti amana. Pagpalpalastog na pa'y. Saan mo na maisuro ng Uncle Binaw? Tanagbuukin na jay. Kinpuraw amin na nabuok na. Awanin pang isuram king kuana. Isu nga road, anaidanon kini Cecil ti aramid na. Anya? Ay delikado nga ro din antay. Saan mat kiti adakas a tao ni Cecil? Sos. Ikan na laang ni Binong iti pagnakman na. Talken nan tumot laang inton masigurado na ang nagbalbaliwon ti amana. Ay awan lang mo ko nantay. Amom ti tao barok. Agbalbaliw day ta no marigata ron. Ay ka para makita antay. Ni Uncle Pay ti kunam. Hanya laki dingay. Uncle Binaw, ada ka kaday. Umaya man. Ay, kadumanon ka, Arman. Nay, kaslaman nakunas sa papiltero pa yung ay. Sa pa'y inumak, makapulpulutan na angkal. Kastaya. Unang angkal, siya atin na. Iwan na. Saan kayam? Kwa. Hindi ko na nagtrangkaso kayo ng angkal. Apay, zero kayo kaday. Nagkunabay. Dapay lang nabati ako artak dita. Tapno di mumut ko na. Sige, siya tayo. Sino nga tayo ti tarabita ba nang dadaal kanya kiti anak kaw? Nananay. Ni Cecil nga anak kaw. Ay, sung batak. Taamot no asino tinangidandanon kenkwana. Hello, Cecil anak. Tatang, maipakita yo ka din kanyak ti bank book? Ken no mano tinaurnong yo? Ay, ko anak. Ay, mabait man. Adaman pa'y damagag. Anya day ta, tatang? Sino ti tarabita ba nagchismisken ka may papan kanyak? Saan akon nga agpalpalikaw? Ni maluti nakaamwak iti amin, tatang. Kasaluan ni Malo. Katawan mo dito'y Pilipinas. Imay nagbakasyon dita Pilipinas. Kat nagsublin dito Amerika. Iso din ang ibaga kanyak iti amin nga aramidan nyo. Naamuan namat dayta kadag iti tattao dita. Anya? Kakaasi ak nagtrabaho dito'y tatang. Tapno adda ti mapundar tayo. Linakla kayo lagayam tinagibelang iti kwarta. Iso ka saan ako nagipatulod. Taurno nga klangan dito'y. Makaammo kayo ni tibiyagyo. Agpatulong kayon kadagiti inlib-libreyo. Ikwa anak. Barkada pamor, tatang. Arak in pulutan pamor. Bye. Inadap ng ti cellphone na.
Ay, sus, ay na. Barkada pa, Maur. Arak en pulutan pa, Maur. Ay na. Ay, sana na. Ay, diya kaya na. Anya pa nga iti pang barkada kita. Ay, di naman tin impatulodji para iti da ito bulan na namnamag. Ay, awanay na. Nay, apay nga imay kayaw. Kadawa matipasken ka. Kan sa anak met masakit nga umayo sa rungkaran. Umay kami nga ron makisya, paray. Tay sumati ko na miday. Anytime na makain-inom kamay, katubay kamay. Sky is the limit ako lang. Una pa siya. Puno na ita, Mang Binong. Irwar mo, hindi pang paano. Tarugyan tayo kidain. Huwag ba kami nangkay? Di yung kaya tagpautang. Tapno da pang libriyo ka na kami abarkada yaw. Sige raw, tapno na ragsak kamay. 1 round. Puro kayo nga. Ibagayon no da mainom, muno awan. Tapumanaw kami. Mga paso. Ay, awan nga raw. Huwag ka lumay. Yakay ngay. Maawan mo't nga ro din, ati barkadam. Ay, nabnap kayo mo't iti arak. Nabnabsog kayaw iti pulutan. Siyak mamit ti libriyo ita. Ken pabuludan dak mamait. Nga, pangalami nga iti kwarta mi ang kay. No pinautangan da kami amin ide. Adda kumamit singirim ita. Sigurado nga adda kumapay kwartam. Sky is the limit. Saan kan nga agnganga at tumangtangad iti langit? Kapoy ay hindi pare binang. Ay, kasanuak nga rudan. Di nakmatan patuludan ti anakaw. Imbag kumaano, adda imbang kaw. Awan mait. Ay, saan mi nabaso lang kay. Dahito di panunutan Mang Binong. No awat kan pulutan, naisbo kan nairugit main. Ngam no kwarta kuma nga impabulod mo ide. Kwartamet lang nga agsublikan ka ita. Karaw, tumutang tayo di pagpautang may. Kaputawanan ti kwartam. Goodbye, barkada meten Ala, mapantayon ka kadwa. Ay na. Pinanawan da kong dagiti barkada binusbusog kao. Saus, ay niya lagi din ti tao. No awanan ti maited mau, awan matan ti maghanap mau. Ay na, nagurnungak lakuman ngagpaisaw. Ay niya lagi din napaw. Kasano ako napaw? Ay na, ay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Jocelyn Ramirez. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Pautangan ka. Gamiti may sa kondisyon, Jerome. Anya dita kondisyon na napaustina. Iya sinag mo tilapayag mo. Tayarasas ko. Sige na. Anto yun tilapay ko. Ay, anya. Ay. Ayaw ko. Jack kayat na. No di mo kayat. Di ka mo't papautangan. Iti gatang mo iti branded. Sapatos mo. Anya. O anya. Deal. Makamuditan na. Jerome, lakay, gimatang ka mang itibaro a sapatos mo. Well, branded data. Ay, kagat-gatang mo lang iti na minsan nga aldaw iti sapatos mo. Ita, gimatang ka manan. Anya laki din. Branded nga rin dito sapatos. Ay, isulakit din ti paggasgastusan. Nagadon ti sapatos mo. Koleksyon ko dagita sapatos. Bakit? Pwede mo ka di pakibyangan. Ay, mangidasar kaki din. Tani, mabisina ko.
Tay kapaya pumanag na dito parangan, Jerome. At baka di sapsapulan. Ay, kwa, awan. Kaya't ko lang ay pag na dito branded ang sapatos ko. Oh, Nay. Kabarbarong agpaiso na ito sapatos mo, paray. wala. Branded dito, oy. Siyak lang tada sapatos na branded dito lugar tayo. Anya? Kas makita mahit. Nagmayat ti kulay na apuraw. Awan pa'y gasgas na, oh. Uwin nga agpaiso nga. Kasla ka isusuot mo pa ilang nga. Talaga, fresh from the box. Kaya nasawan, saan pa yan naurasan? Kabarbaro pa ilaan. Anyat araramido mon iti biyag mo, Jerome. Nakasapatos ka diti unag tibalay. Kanya laki din ni bakit? Hanya ko madakes na ino nakasapatos ak dito unag tibalay. Branded mo ti sapatos ko. Uray pa'y branded day ta sapatos mo. Tada ka la diti unag tibalay. Awan ti sabali a tao ang makakitkita kan ka. Kanya laki ni. Siyak man tinakita mo ka ulima kak dito ang nakatugaw. Ala, ikatam day ta sapatos mo, tatulungan nak amapan agburas itinateng ijay bangkag ta. Napay ngay katak dito branded a sapatos ko amapan ijibangkag. Ag sapatos ak amapan agburas itinateng. Anya? Nagpintas mo tanday ta sapatos mo. Ngayon may dito bangkag yaw, Jerome? Uwin tata, branded dito oy. Kano nagnina? Na, branded niya agpaisaw. Ay, kasanaon lumapitakan day ta nagpintas sa sapatos mo. Okay lang tata. Ado pa iti branded a sapatos ko ijibalay. Laba ak tumanen ano marugitan? Ay, sa bagay. Adumot kit di ati kwarta mapaggatang mo iti baro a sapatos mo, Jerome. Uy, samay sa nausumak agumatang kadagiti branded a sapatos. Nariwat pa ilang rumwarkan, Jerome. Ina man agjogging bakit? Anya, nasa pala unay arumwar ka. Abangan lumakasabat ka iti mangdangran kan ka. Asino kumamot ti mangdangran kanyak? Siyak to pa ti mangdangran kadakwada. Anya? Awan ti rumbeng apagdanagan bakit? Awan ti dagas na mapasama kanyak. Sabali manen day ta sapatos mo. Wan bakit? Kagagatang ko iti kalman. Branded manen datoy. Pang jogging. Anya, gimatang ka manen iti baro a sapatos mo. Anya kalaki din. Sana bali ata branded nga ron. Di ka lang maagumat gatang itinagni na a sapatos, Jerome. Ay, day talatan ti paggasgastusam. Itay mo pa'y akit kitaan day ta sapatos mo insan. Branded na ito, insan. Pang jogging. Branded nga agpaiso Nangina lakit di day ta. Branded nga ron dinangina. Adaya mo't branded analaka. Sa bagay insan, madlaw mo't ngamin anangina day ta sapatos mo. Diyan ngamin kaya tiag isuot iti lalakay na sapatos. Tanong nalaka ti presyo na. Kaya nalaka mo't amadadaal, insan. Ha? Naglamuyot dito ang sapatos. Sana nasakit iti saka. Kaslakot yun. Aha. Nay, anya manen day ta nakasupot, Jerome. Branded a t-shirt Anya, gimatang ka itinagni na at t-shirt mo? Anya laki din ni bakit. Di ka kadinagpungtot. Sana balita branded mic. Oh. Ay, sinalbag ka, Jerome. Day talatan branded nga usar mo ti paggasgastusam. Nagsumang nga rin agumatang kadagiti branded nga usar. Kita man nagadot yung mapapal kanyak. Oh. Anya? Wait! Umapal datag kakapintas ti usar ko. Imay kamo dito balay, tata. Anya masapol mo? Umayak ko magpakpakaase, Jerome Barok. Nay, apay nga umay kagpakase? Kuha. Ay, mabainak ko inturturod kun atim may diti balayaw. Anya nga minti umay mo ibaga. Umutang ako may ti kwarta, Jerome.
Amok nga ado ti urnong mao, takanayon abaraw ti usar mao. Ah, Makikita ki social media, nagiti ipupos mo akabarbaro a sapatos kan t-shirt mo. ah. Abkwa, agbayad akto no adan kwartak ti Rome. Talaga ngamin akasapulak ti kwarta ita. Ay, ko ha, pasensya kan tata. Awan may pautang ko kun ka. Anya, Kagat-gatang ko ngamin iti kabarbaro a t-shirt ko. Kas makita mo't iti suot ko. Nginginaan day toy. anya. Ingka umutang iti sa bali tata. Talaga nga awan may pautang ko. Umut-utang gayam kan ni Tataguryo. Ngam di mo pinautangan. Tanya ko mamot ti pautang ko ngay. Daytangan, jay ibagbagakkan ka, Jerome. Ikat ka nga, awan mo't makukwartang. Di ka lang babain. Anyalaki ni Larnin. Agsaumanan iti kontra kanyak. Sikan, jay tao a feeling baknang. Ang awan mo't makukwarta na. Shh! Di mo piksahan. Kababain. Mabain ka? Kat agpay sumat ti bagbagak? I-post mo pa iti social media nga ada kabarbaro nga usar mo. Anyalaki din ni Larnin. Feeling blessed ka ijay social media. Naa? Tunggal ada kabarbaro nga usar mo, inka ipaspasikat. Shh! Sumardan kan. Kaya mo nga ta, katsak amo day tangan aramidam, Jerome, ha? Brandon nga agpaiso dagiti usar mo. Ngam di mo matsoksokatan, day tabot-bot a brief mo. Naa? Ay na, Jerome. Dagitalatan sapatos kan kalugong mo tig igamam. Di mo pa yan maidiso. Managsa ka ng arubait. Nagpipintas dagiti usar ko a sapatos kan kalugong. Branded amin dagita oy. Di ka pa'y lakat nga rod kaidtaon dagita sapatos kan kalugong. Naa? Awan lakat igamam dagita usar mo. Di ka lang maumuma. Di nakadipakibyangan na yun. Nagadumanin asa dita. Ay, napatpatag pa yan dagita usar mo ngam iti shock. Ha? Ganda ni dinak pa yan kasarita. Gapo ka dagita usar mo. Apa, tapagi mo naman dagiti branded nga usar kao. When no? Dadaalan ti ulom, Jerome. Dadaal ta ulo mo ibagbagamay. Kasano? Numaminsan, kasarsaritan pa yan dagiti sapatos mo. Aha. Talagamat. Pasaray Pasaray kasaritam dagiti sapatos mo. Ibagbagam, asaan da ko maamadadaal. ay sumardeng ka man. Anya nga to, no pumanawak langan dito balay. Tadagita langan branded nga usar mo, tika balay mo. Anya. Wow! Agasam nga dito paray. Ah, Nagporma kamutin nga dalang dito parangan. kas makita mo man daw. Terno dagiti usar kao. Nay, huwag paiso ah. May sa abrante o sarmaw. Ay, bilibak ka talaga king ka, paray. Branded amin na kita. Nagmayat nga isuot, ta naglamuyot. Talaga, sana ulatan ah. Di maibaga. Nagpipintas kun branded dagiti susuot mo ah. Ako pa! Nasumat ngamin kadagiti branded, paray. Pasurutak latan ka dagiti bagbagana tata. Mamukmit lang agpaspasikat. Talaga, mate. Agaasam ta nakasapatos amapan iti bangkag da. Ay, dadail ki din ati ulo na. Ay, naku namon tata. Tamo siguro ni Jerome kit umapalak kadagiti branded nga susuot na. Paghan anok kumangay. Adula amin dahita branded tata. Baybayan tayo latan, yagpaspasikat. Narigat mat no kontraen tayo, tang sigurado ng sakit tinagam na. Sinalbagan a Jerome? Agkakaiwara manin dagiti sapatos na diti balay. Ay, adda pa imparabaw na iti lamisaan. Ay, nao, maakon amang isimsimpa ka dagiti usar na. Simangpot ka magayaman, bakit? Ay, nauma ako na talaga, Jerome. Apay tagungot ka ngay. Di mo pa'y amo nga urnosan dagiti sapatos mo. At dapay imparabaw mo itilamisaan. Ay di mo man pagpupungtutan dagiti sapatos ko. Branded dagita.
Oh, anya ko man branded dagita? Wala, ornosam dagiti sapatos mo. Anya laki din nila Arne. Ay na. Di ka kadi akong ungit. Ay na, sakti makamu ka dagita sapatos. Anyat aramidem dito balay nana. Nakalipat kan San Jerome. Dakol ti utang mo kanya. Ha? Di ka mata nagparparang kanya. Kwa, saan ada iti pagsaritaan tanana? Agsarita ta iti sa bali a lugar. Makamu ka, Jerome. Ti saritan kat saritan. Di mo lipilipatan na ito. Oo, wen. Diyak malipatan da ita saritaan. Ulitak, Jerome. No di ka makabayad diti utang mo. Amomon ti mapasamakan ka. Apay analpay ti abagam, Jerome. Itaman pay, adi ka nagsursur iti paraangan, anak kasapatos iti branded. Kwa, diyak kayatin ba kay? Anya ti di mo kayatan? Kwa, madi talaga. Apay aya? Kwa, ilako ko nagiti branded nga usar ko. Anya? Kinapudno na. Inutang ko amin nga gatgatang ko. Padagiti branded nga usar ko. Anya? Ita ka singsingirin na ko. Hindi nakautanga ka bakit? Nudyak ka nung makabayad. Asawa ka nung nagalas tibusis na bakit? Anya? Bakit? Tulungan na ka makabayad ka dagiti utang ko. Pangasing mo na. Ay, kastagayam ha? Makamukay ti biyag mo. Apay kumatulungan ka? Ha? Ipadawat kan iti bakit ang nakautangam. Anyat ka't mo saway? Ay kat asawa umon aja bakit ngay mutangam? Di naktumatan makita. Gaputa makisina matan kan ka. Sana bakit hindi nang ipadawat? Diyak ka't na dyan bakit? Makawarin na kung nagilimod ak bakit? Gapo lang iti usam mo amadaan iti branded nga usar. Imutang kan. Pasikat ka ngamin, Jerome. Bakit? Risutam ti parikot mo nga agmay-maysa. Tinak iramraman. Ay, pakawarin na kung bakit. Agbalbali mo kaon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki Din. Ala, Ramon, lakay. Natay ka nun ni bakit rimeng, di tadaya. Ay, kung naakon kat nga damatay, bakit? Ha? Kasano ti pan nakaamom nga damatay? Nagparik na kanya nga damatay ita bulan. May saa bakit ti matay? Anya? Mapugtuam no adda matay? Gawin. Kuno ada pulimi ang mamadto. Anya? Saan la nagparik na kanya nga damatay? No di ka na itagtagainap ko pa'y Agsasao ka kadi itipod no? Gawin mo. Sige man, no talaga mo't lang anapugtuam ti ipapatay ni Nana Rimeng, anyat impatay na. Nalipatan na, tinagangos. Anya? Kila, ti papatay ni Nana Riming nga. Pare Ramon. Nakita lay din na minsan na magmag na tiyo. Kasta ti biyag paray. Kamay sa amok amatay day dya bakit? Anya? Kasano mo ti pan nakaamum amatay ni Nana Riming? Kuno may sa kamamadto. Ahos? Kaway. Dito ti putam. Addan to umay abagyo no bigat. Anya? Ayaw na yan ngay. Agbagyo no bigat paray. Wen, nagpiksa. Kasano kung mga bagyo? Nagpintas mo ti panahon na. Napintas pa'y itatasaan pa'y asimang pati bagyaw. Ay na, 100% nga agbagyaw pare. Uray putam.
At daytan tinapigsa nga angin ba kay? Agbagyon. Ay, win nga raw, lakay. Sigurado nga agbilib manen kanyak ni pare dadaw. Taimbaga ngaming kang kuha na idikalman nga dadumteng anapig sa abagyaw. Anya, kasano ti pan nakaamaw nga dadumteng anapig sa abagyo? Jak ibagbaga. Nalainga nga rod amamad taw. Mariknak no dadumteng adidigrawon no adamatay. Anya? Alalala, isaram dagiti tawatan eh. Pumigpig sang tiangin. Talagang agbagyon. Naglaing, napari naman. Napugtuan na nga, agbagyo itangal daw, tiyo. Anya, napugtuan ni Ramon nga agbagyo ita kunam. Wain ba kayo to? Mamati akong kungwana. Kabailan na nga, agpaisot agpugto. Patpatyam. Sa anak amamati akabailan ni Ramon ti agpugto. Hape anak ko namday tabakay. Kaino nabuyak idikalman iti damdamag nga adda dumteng abagyo ita. Anya? Mamati ka launa yan kin ni Ramon. Di kanto mga minagbuy-buya iti damdamag. Allah, Ramon, lakay. Nadisgrasya ka nun nila kay Tomas. Ay, kunakun kahit nga dala kay ama disgrasya. Ha? Nagparik naman ang kanyak nga dama disgrasya alakay. O, na yan napasama. Napugtuan manan nga da madisgrasya. Gawin! Nagparik na kanyak nga dama disgrasya alakay. Kubo alakay ka tinakitak iti parparmatak. Anya, agpaisumat ako baw nila kay Tomas. Ay, isong agpaiso. Nila kay Tomas di nakita kiti parparmatak. Ay, nalainga ka talaga amamad daw. Sige man, no talaga matla ang mapugtuam no anya tinakadisgrasyaan nila kay Tomas. Ibagaman, natinag mo nila kay Tomas. aha, kunak man no nalaing kang agpugtaw. Saan mo't ang natinag ni Tata Tomas? Anya? Dinong party motorsiklo, jay bisikleta na. Ay, isumit! Natinag nila kay Tomas manipod iti bisikleta, gaputa na dungpar nga rod iti motorsiklo. Anya, Anya ka nga oras ana disgrasya nga eh. alas 10 ka na, iti agsapa. Sa di no lugar, tinakadisgrasya na. Ijay ka no batog, ti gasolinaan. Ay, piman mo nga rod, alakay. Kumusta ka ngayon, Tata Tomas? Ay, nasakit pala ti patong ko, Ramon. Dandani, jak pala may garaw. Nagparik na kanya ka, madisgrasya ka. Anya? Amok, adinong par nakatimotorsiklaw. Iso nga imay kasi narungkaran. Ay, kasano ko nagparik na kin ka ti pan nakadisgrasyak, Ramon. Ay, nalaingak ang mamad to, Tata. Nakita ngamin iti parparmatak tinapasama kang kakay. Anya? Alas 10 iti agsapa, ti pan nakadisgrasyam. Kun ije batog ti gasolinaan ti nakadisgrasyam, sana ya? Ay, amumat niya paisaw tinapasamak kanyak, Ramon. Nalainga ka raw. Napugtuak pa yung adadumteng anapig sa bagyaw. Anya? Kawan, pudno ti bagbagak. Uri agdamag kayo kung ni paridado aka anakam. Apay nga itakala sumang po bakit? Napanamay, tapay nagbayag ka nagawid. Ay nalakay, nagis-istorya kami pa'y akan ni Auntie Ising. Apay ni Auntie Ising? Ay, no inulit ti agtatakaw dya balay da itirabe ay. Ay, kunakon kahit nga damatakawan. Anya, amo manan nga damatakawan? Kuwin. Nagparang iti parparmatak nga damatakawan. Anya? Ni mo gayam Auntie Ising ti matakawan, nakitak iti parparmatak. Ay, kaasi mo nga rod no kasta. Ay, madandanagan ni Auntie Ising, gapot agmay-may sa lang dya balay da. Kasi mo ti di agdanag ngay. Ay, no amok la ko mga iso ti matakawan iti parparmatak. Pinakdara kadagos. Anya kalakit din, Ramon. Parparmatat ibagbagam kanya. Kaway! Kuno naglaing nga amamad taw. Amok ti mapasamak iti masakbayan. Ay, no talagamot lang anag parang iti parparmatam amatakawan ni Auntie Iseng. Anya nga rod tinatakaw kan kwa na. Alaman?
Tinakaw da jay TV na adakkel. Saan a TV tinatakaw kan ni Auntie Isay? Ah. Inalada, dagiti agkakangina nga alahas na. Ay, wang gayam! Ay, kuna no TV? Ay, sumardeng ka man, Ramon. Ah, Saan matapod no ang makitam ti masakbayan? Ha? Agpampamarang kalaang. ay saan ang nagpampamarang bakit? Talaga ang makitak ti mapasamak iti masakbayan. Amok ti tinakaw da ken kan ti iseng. Anya nga ay Ramon. Tinakaw da dagiti agkakangina nga alahas mo. Ha? Kasanaw ti panakaam mo may tidayta. Ay kano nalai nga amamad to. Makitak ti mapasamak iti masakbayan. Aniya? Uy! Kasano ko maamamwak anatakawan ka idirabi eh. Oh, Ha? awan ti sabali anakaamwak anatakawan kayo idirabi eh. Antay. Nagparang lang amen tinapasamak kanyak iti parparmatak. Naglaing ka matano kasta, Ramon. Wala! Naidumduma ti kinalaing ko antay. At the supernatural power ka. Nay, apay paray. Tapumanag na ka mo dito paraanga mo. Ay. Ay, nagrairan da kitag tatakaw pare Ramon. Saan lang ni nana ising tinatakawan dito lugar tayaw. Anya? Dua babalay ti inuli da kitag tatakaw. Iti rabi ay. Ay, kuna kung kay. Ha? Dua abalay tinagparang iti parparmatak ang matakawan. Anya? Makitak namin ti masakbayan paray. Diya ka may rupahanan na kitag tatakaw. Ay, sayang paray. Di mo laki din nailasin. Ti rupa na gijay agtatakaw. Rabi ngamin ti panagparang da kitag tatakaw iti parparmatak. Kumano aldaw? Nagsingit. Ha? Nakamotorsiklo ka da kitag tatakaw. Nagparada da kano iti adayo paset ti kabalbalayang kay. Ayang. Gawin! Agore ka. Apay ta pumanag na ka ngay. Ay. Anya sapsapulan. Kung naaman no makitam di masakbayan, pare Ramon. Rumbang kumaang amumon no niya ti sapsapol. Ay, kwa. Ay, agore ka. Di mo't agkoriti superpower ka. Iso adya ka mo. Sika talaga. Pare Ramon, sapsapol. Di kinilas kang winter ti asaw ko. Anya? Ramon! Tinga, agring ka. Ay, Itay pingagtataon na kiti aso. Agdan sa mataw iti ruar. maturo ka kagidin. Sana tao ti tatawalan na kita aso. Anya? Ang mga nung tatawalan na nagiti padadang aso. Among matin nga alo tagkatang-katang nga aso ita arabi. Nga ta, Wen, di ka kadyagda na kunay. nungay agtatakaw di tataulan ti aso. Ay, apaw. Saan nga tatakaw ti tatawalan da. Wala lang arunan. Ay, gusturbo ka ba di pa naturog? Waturog na kitain na. Asino di sa nga iliyo idirabi eh, yole? Ha? Ay, saan kami mo't ang nagsangaili idirabi Verna? Apay aya? At damot nakitak alalaki ijay paraangan nyo idirabi eh. Isumat lagayam at tumanaol dagiti aso idirabi Sino nga'y dagiti nakitam? Kunaklakit din no sa nga iliyo dagijay alalaki. Ay na, ang mga nagtatakaw dagiti Verna. Nalabi, Julie. Sapay agraira dagiti agtatakaw ita dito'y ili tayo. Ingkasimpahan dagiti nadadaol nga alad ti balay, lakay. Ang mga namakastruck dagiti agtatakaw. Awan tagtatakaw. Danag mo na ya. At dangarod nakita ni Vernang imarubayan dito balay idirabi Dagiti agtutubo dagijay nga standby. Saan nagtatakaw dagijay? Ay, makaammo ka, Ramon. Sapay agraira dagiti agtatakaw dito ili tayo. Ay,
Saan la amay maysa tinatakawan dito'y lugar tayo? No di kat taludan. Ay, ungayan, bakit? Isaga naman di paggatang ko iti abuno. Masapa ka mapan ni farm supply no bigat. Sige, Ramon. Nakaturugan ni bakit? Nabanong laki ang naglaba na ito. Ado nga minti ni nabaan na kahit. Ay, urisak. Makaturturog ako. Diyak pa ako mamaturog. Tagbuyak iti basketball. Makaturturog ako. Iturog ko. Basa pa mapan gumatang iti abuno. Ado ti abuno ka mulak itong bigata. Si Mang Putin ni pare Ramon naging matang iti abunaw, yulay. Ngay, saan pa'y madadaw? Apay aya? Kadua kanong agabunaw itong madamdaman. Iso nga maya, dito balay iyaw. Kasta ka day? Huwag yulay. Ado kanuka, diabunuan na amula na. Nalabit nga agawid ang dayjay. Uray nga rudan dito balay iyaw. Agkuyog kami to na mapanijibang kagyaw. Sige, dadong. Urayim latan ni Ramon dito balay. Kasi dega ko iti paggatang iti abunaw. Nakasagana mo't katigatan ko na. Adumot ako ti imot ko. Takasanaw. Naglawa mo iti bangkag kong abunwa. Di kang tignay tintakas. Nakatutok ti imo kong iti bakrag mo. Anyat masapol mo? Itad mo kanyak ti biltbag mo. Tarasan! Sana, kinapaggatang ko iti abuno dahi ta. No kasta garot. Patay lagat. Saan? Di na boss. Chip, pangasim. No kasta garot. Itad mo si tatalukod ti biltbag mo. Win. Itad ko ti biltbag kao naglaon iti kwarta. Naladjulta po ti kwartang bagay. Nga? Ayawanan di kwarta paggatang ko iti abunaw. Kunak man no makitam ti mapasamak iti masakbayan. Apay nga rod, di mo nakita ti mapasamak kan ka. Kunak man no nalaing ka mamad no. Saan mo nga rod anapugpan ti mapasamak kan ka? Sorry ba kahit. Sana po na mamatuak. Ay, kung kuna lang. Salbag ka, Ramon! Nagbalatakan ka ti mading aramidam. Anya nga ita tinapasamag kan ka. Bakit? Agyaman ka, tasaan nakaapinatay di agtatakaw. Urnusam ti bagbagay. Si kamot lat pagbalaktakan ti amin. Ay na, agsingsingpet kan, Ramon! No papagayam, gitan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din! Kaalalak di pulbos idi napalabas alawas. Umay nakman lakwanan iti pagpapintas. Kat, tapno dada pumintas kamit alang amun da ito ilusyon. Tapno saan ka nga agkurkursing. Ay na, isukat na kanila kay mo agkurkursing ka. Saan pa'y laang maripilang? Bay amon agkursingak. Apa yan, Maray? Adda pa natang ko, mare. Mangrugrugi. Ay na, adda agas nga awit ko para iti mangrugrugi apa nateng. Dayto. Kumpleto ka talaga, mare. Mayat dayto nga iapros mo di takarabukob mo no kasta maturog kan. Pagsuob mo, Maray, ay na nagmayat. Agimbag adagos aday tapanateng mo. O sige man nga, Rod.
Padasag man daytoy. Ay na, mayat dayta ko nagtumot. Manungay daytoy. 700 laang. Ay nagnginan. Awan latawarnan. Ay natawaran pa'y laang mat. Kita man mat ti pinagnak nga may dito'y tinga ti taltalon abalayo. Nayunan pa'y kitni Ay wanan niya. Awan ti pagnayon ko. Iso nga ikan kalaangan itinatang asidaan nyo. Ay may mayat manin amare. Thank you very much. Ay na, nagdagsanan daytoy awit ko anatang. Nagdadakkel mo't ngamin akarabasa ti inted day di ako marek. Kusme lakay! Kusme! Umay nakman tulungan! Kusme! Ay, bakit? Atakan? Awit ang manday to'y awit ko anatang. Diyak mabangkat. Ne, nangalamit iti ta. Inted jay kumarik alinakwak ijay nga ti taltalon. Swertek italakay. Tana ipaibos ko amin alakok apagpapintas ken apros. Ay, kit nasaya at abakit. Ayan ngay dagiti anak na. Adada ni Jay Unag. Ni Jenny, aglot-loto matlaangan. Ay na naglaing kan, imbes asikati agluto, nipay tatang mo anabambanog anag construction. Ne, aping agkusilap ka. Day talag cellphone ker aramidom dita. Ala, ingkagluto. Bay amon, ta siya akong tagluto. Bay am nga ag-review ni Jenny. Anya nga grab-review. Kano ag cellphone ker aramidan na. Agrib-review ak nanang. Anya lakit din aya. Kita agman data. Oh, dayta oh. Review data. Research. Nakaungungot kayo. Kita man ni Jenny lakay. Adda ijeruar anak katugaw nga adda katintinawag na iti cellphone. Kita mayat ti kakatawan na. Ay, kit bay am Ang mga no gagayim naman. Sino agayem na? Lalaki wano babae? Babae siguro. No kasta na akanayon dayta. Makiasawa di na oras. Bakit? Apay atay tangaming di pampanunutam. Kat kastamit itadagiti agtutubo akapadpada na. Maki-textmate da. Inton kuan makiasawa dan. Saan mat siguro nga aramidin ni Jenny dayta bakit? Taam mo na matirigat taamang papaadal kadakwada. Bilang, ayan maun. Ni, nagsapa ka mataan tatang. Diyan na sapa, kano alas 7. Ay, mapantan taatid dog ti pilay ya ospital apagpa-check upak. Kasano nga ay tatang, katjak pa'y matnal-nalpas dagiti trabaho dito'y balay. Ay, kitalaga akasta, tasikatiin trabaho amin Nabanbanog akong nga agbalbalin ananang, kaya't kumat-kumati agin anak. Palasang ko, awan ina na ti panagbalin nga ina. Nakarkaro ti sitwasyon ko ide, tanasapa ak anabalaw. Siya tinangisaksaka di ti panagbiagyaw nga kakabsat. Ay, jak pa yun masagay sa itibuok ko. Gapo iti kinaado arigat ko dito'y balay. Oh, Jenny, Sabado ita Nagsapa kayo amang ririing. Kat aglaba ka Aglinis ka dito'y balay, tamapanak agisursor itilakok. Adda pa panak. Sabado, adda papanam. Agaramid kami iti project iti balay ti classmate ko. Naglawaan ti Lunes aging gat Biyernes a panagaramid yu iti project. Panaglalaba ken panaglilinis kumameten ati Sabado. Apapros! Agas ti gurigor ken saksakay! Gumatang kayaw! Mari pilang. Maray. Aray, si ka magayam? Uon maray.
Makadandanon ka pa'y gayam dito lugar mi nga may aglakaw. Uwan pare, dito'y gayam ti ayan nyo. Uwan mare, makar kami dito yain. Makatawagan na. Ay na, nagdakkel da ito'y balayo Kit umunag ka mare. Tapno makitan pa iyunag. Saanan pare, taaglako akpay, kit ni aldawan, awan pa'y nalakwak. Umunag ka, takitahag man nun, niya kita katangag ngay laklakaw, mapapros, niya nagitangay. Sige pare. Ay na, nagmayatan da ito in-serve mo at saka kanyak pare. Imported nga min day ta tsa maray. Impawit man ni kumare mi bro. At dan igi abroad ni kumare minda. Nabayagan na Isumit lagayam nagdakkel da ito balayo Inananusan na mo ta maray. Kat padamot lang da dyan, aglako-lako iday. Agabroda mo ko pare. Ngamjak mo't ngamin mapanawan dagiti anak ko. Anos laeng kan sakripisyo maray. Ay wong gayam. Ipakita man kanya dagiti lakom ta mangkita man iti katangag. Ayun pare, mabiit na ang ipakita. Mabalin ko nga yaban dagiti karobak ta gumatang damay. Ayun na pare, mabalin. Kakabagyak amin dagiti kakarobak dito ay maray. Iso ano ibagak a gumatang da. Gumatang da. Ay na, naibos man ang dagiti lakok lakay. Ginulpid akong parim amagnaw. Ay kastaya. Ay wan gayam, nabayag kami na sana nagkitkita kahit. Imakardagayam. Ay na, nagdakkel di balay da. Tanagabrod di asawa na. Ay, bilangin taman tinaglakwak lakay. Ay, mabiit laang bakit. Kuha ngamin, awan pa'y ni Jenny. Anya? Anyang awan pa'y? Saan pa si Mang Pait? Anya? Kani nasip ngatan. Napanan na ngay. Nasip ngeten at agalas 8 ni tirabi Ay, katbirukan da. Ay, ala, mabit lang. Agtugaw ka pa'y. Ning, saan ka kadingag nervyos? Tumakder ka dita. Tabirukan ta ni Jenny. No ba 24 oras? Asaan pa anagawid di anak mo, Mari? I-report yun iti pulis. Napanan nila kay ko nag-report, Mare. Napan kayo kumaiti balay dagiti babarkada na Napan kami, Mare. Saan kami tupay anak na turong nga gasawa? Taday tala nagberbirok tinararamid mi. Awan lat makaam mo? No sa dino tinapanan na? Nagkuyog na ka no boyfriend na. Anya? Mano ayat itawon na jay balasang mo? 17 na pa'y lang, Mare. Ay, minor de edad pa'y laang. Parparitak ama ki boyfriend. Takayat ko nga rudmat ama kaadal. Tada kami kinitatang na. Saan kami anak kaadal? Ngamita? Nakitaray sa amat tandi anak ko. Saan pa'y kumamot? Tanagubing pa'y. Agswer-swerte akiti pa naglako-lako. Takanayon may bustila ko. Ngumapay nga tagmalmalas aksamot dito anak ko. Sapay la kuma. Tama ka amiris kat agawid mo't laang di balasang mo. Mare, umayak man gumatang itilakom apag-apros. Diyay kas lagi natang ko ide. Ayun, Mare. Ado atila ko kakasyay. No kayat mo, kita dagiti nagsangpot abaro alako. Sige man nga rod, Mare. Dayto iti baro alakok, Mare. Pagikat iti pekas. Mayat dayto, Mare, para kan kakapik-pekas. Saan kan samot na makasao, Mare? Tagsang-sangit ka mo to. Malagip ko nga minjanak ko. Saan ka pa'y nga ron nga ag-sales stock? Ako, Mare. Umay naktulatan lakwan, iji balay no mayat ton tirik nam. Mabalin ka latamot alakwan, uray no kastuyak, Mare. Ngam saan ba't nga ron maawis tirik nak agumatang? No kastang agsang-sangit ka.
Kitarayan ni Jenny, tatang. Aniya? Nay, di pa'y naggraduar na kitarayan. Kunak ano malpas na ti panagadal na. Saan mat gayam ta sa bali tararamidan na. Ay na, dimla binagbagaanan. Anya katasanan. Makita na mo't tirigat mi anaganag na. Kahit sa dinungay kanutayan da ita. Ijay asiguro lugar di boyfriend na. Sa dino ay atin lugar da. Tamapan tayo birukain. Ijay Manila, tatang. Ah, Naglaway di Manila. Sa dino kumangay ti pangbirukan tayo kadakwada ijay. ay, kasi kamay tanakaw. Ay, kastoy gayam tagbalin nga ina, tatang. Nagrigat. Ay, puno na ita. Narigat at talaga. Kaskarina ay agamin. Tagbalin nga ina. Sana pa'y asumra kita bakit. Tama ditirik nak. Aginanaka pa ilaang, tasyak ti mapan aglakong. Napan ka man ang naglako iti kalman. Aginanaka mata. Pag ginanaan na, kat pa nagbabayad iti tuition dagiti anak ta. Yakmat ngamin ka ba alam ti mapan nagtrabaho ita. Uray pilitak. Nakapsuta ka talaga. Ay nalakay, apay ngamin apilitom day tabagim, no saan mo akabaulan. Mayat tumat siguro ninton bigat bakit. Alang arod, aganad ka bakit. Ama pa nagisursurmanan kadagiti tagilako. Agyaman nak apare, tagimatang kamanin itilako. Walang yaman na mare. Ngam, mapanmulakwan dagiti kakabagyak. Taimbagak nga umay ka man naglakaw. Un pare, Ibagam to kundi kumpare. Na umay kon to pasyaran man, balayaw, mare. un apare, umay ka. Napayag kahit saan kami ang nagkikita. Aginom kami tuman. Mabalain, mare. Ay katun apare, mabalin laptan. Lakay, sanak ka di payapan panawan. Tanisan pa nakalpas iti panagadal dagiti anak ta. Di nakman sangit-sangitan bakit. Tagang angasak pailan. Unangam agnangabit kan samot tan. Anyang agnangabit nga ibagpakam. Naoperaan naglaang si bibiyagag pay. Nangagkumit ka, dyan pagati doktor. Ama sa apol laang. Ngagpapigsaa. Imbaga na asaan ka kanun ang makapagtrabaho itinadagsan. Dahita ti parikot ita bakit. Kapilitan asya kun ati ang trabaho para iti pamilya tayo lakay. Ay, una yun pare. No kaano akpay nga may bimisita nga daawit ko nga arak. Isupay mo ti pa nagsakit mo. Naopera anak pare. Kay, kasano nga dito arak nga awit ko pare. Di saan ta nga inumunay. Agsublikan to pare. Iso nga idulin ko pailaang. Kat into nagsubli ka. Mabalin to man siguro nga uminumak iti arak. Sa bagay mo't kidiya pare. Ala, agpaimbag ka nga rod pare. Tagsubliak to manay. Sikalat nga rodan ti agbirbirok para iti pamilyayo, mare. Kat anya pa yan ngay mare. Ay, kaasi kamot amagmag na, mare. Ay na, di mo man ibagbaga ti kasta mare. Tad-adda ama asyanak iti bagi. Bilibak nga rodgan ka, mare. Napigsa kalatta nga aglako. Ay, talaga akastoy ti ina mare. Adu a sakripisyo. Sa bagay mo't kiti sika ti ina apagwadan. Nakaturog pa ilang ni nanang mo. Tanabannog anapan naglako.
Agyaman at tatang. Ta nag-reply kayo iti text ko. Jakpay lang imbaga kininanang mo nga agawid kayo nga agina. Mabisin sa ito yung anak ko, tatang. Ala, pasuswa mo, tani. Mabisin sa ngagpaiso. Kusme, anya di agsang-sangit. Ha? Sikat. Nanang, pakawanan na ko, ma. Nagpuskol ti rupam nga agpakita ka na kami. Kalpasan anak itaray ka. Bilang, uston. Agsang-sangit ang ti apo ko ta. Mala, umay ka tagtungtong ka. Apay nga da dito'y deta babae. Ayan di asawa na. Day tangarod ka, taado ka no ti bisyo na day di alalaki. Pasaray kabilan na pa'y ni Jenny. Awan bibiyang ko. Taday tati pinili na abiyag. Kaasi damot nga agina. Kitaam, nagkutong ni Jenny. Kunak nga rod nga agsubli dalaang hindi to'y balay. Tasyak manan timang takan kadakwada? Ha? Gumatang itigatas? Kandaya par? Ay na, pagina na undak mo't nabambanug akon! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.